Prvi korak koji treba da uradite jeste da instalirate WinRAR. Zatim treba da instalirate VMware. Treba da ekstraktujete ovaj .zip file koji ste skinuli. Zatim da instalirate Unlocker tako što ćete pokrenuti Win install i runovati kao administrator. Na sekciji memory stavit ćemo 4 GB. Procesor stavit ćemo da koristi 4 Esgra. Obrisat ćemo hard drive i dodat ćemo zatim novi hard drive. SATA recommended. Use virtual disk. I zatim ćemo locirati sistem koji smo ekstraktovali. Treba da stavimo USB 3.0 i da štrihiramo ovo polje. Nakon podešavanja potrebno je da kopiramo ovaj kod u ovaj config file. Znači config file možete otvoriti ili notepadom ++ ili običnim notepadom. Kopirate kod i sačuvate file. Kada smo završili sva podešavanja, potrebno je da odemo u BIOS i da enablujemo Virtualization Technology. Poslednji korak je naravno da pokrenete VMware, sačekate da se sistem učita. Tastaturu koju želimo da koristimo, također da li želimo da omogućimo lokaciju. Ukoliko imate vaš Apple ID možete ga uneti i ulogovati se, ukoliko nemate možete ići don't sign in, ali će vam biti potreban svakako prilikom skidanja i instaliranja aplikacija sa Store-a.
Kada ste namestili vaše podešavanja, potrebno je da kliknete na Player, Removable Devices, CD i Settings. Use ISO image file. I da locirate Unlocker pa Tools i da nađete file Darwin. Da kliknete OK i štrikirate Connected. Potrebno je da kliknete Install VMware Tools. Kada se instalacija završi, sistem će se restartovati. Nakon restarta sistema, kao što vidite, možemo da uđemo u full screen mod i potrebno je da uradimo desni klik na VMware Tools i kliknemo Eject. Tools nam je omogućio da možemo da imamo 128 MB video memorije i također da uđemo u full screen mod. Apple Store, iMessage i FaceTime rade, ali potrebno je da napravite vaš Apple ID koji će vam pokazati kako se pravi u sljedećem klipu.